I get masturbation, which was very serious. Atumia aria mataranyita na athuri aria mataranyita masturbation. Masturbation ni horo wa kwijiki na ai. Gwikenia we mwenyewe. Kai. Wagira we form 2. De form 2. Na ni father figure ni onire ru muthe waku akwire we class 5 Yes. Ru nduri na mundu wa the father figure nduri na mundu wa kwariria. Juga kwariria sigo mathari. Nguga to no marumo gukuru makiaria na imwana and especially maundu megie production no horo wa mwiri gukura na changes cia mwiri. Ru makorwo hau no ku provide the basic needs. Kuhecia na sausage. Akona tarikia. Ekirete pressure guo jaba. Yes. No ru na father figure ni thio kera mun hakinyaga hado stage you know hana kinya ugeko we mwana wa you get uragira gukwira a talk with a boy child. Yes. Lo ni diary. No. Diary na vakana mundu tugari nake. Leo they get into masturbation yari very serious todo yako ai. Kanyaru rajera sinaitanga kujibax. Yes. Kanyaru we are serious business. Can you stop that nonsense? Wewe mwone yake. Umuru dojone wake. Na no towe. Nende matagiuga. Ukirika kujibax. We form 2. Yes. God. Na yako yari serious. Todo data rurita mufuto. Guy. Mufuto haha. Rumwari mwoka ari amaroka untrained teacher UT. Tumetago untrained teacher. Oh poor boy. Tiri tutroka sukuru. Oh igai wito. Okurikio ryo giteini. Oh my God. Wathi na ku mwathi funky. Ugucoka na mbura nyingi muno ruyo ni okumitumira. It's a spirit, it's a demonic. Shindwe. Ndakora na kindu kiuru. Wakanyewa tige wana wa guthaka ha ni very serious. Very serious. Jesus. And we will lose generation. Adu makiona gatari. Tari thako. Na nikio ndoga ne gwaria aria mekunda ku judge majaji. Nobody will judge you. And it is ithu turi agai. Yes. So it was that serious. And you know eyokire egioka ginya ate I could masturbate even 4 times a day. It was that serious. Kai muthamakisha na shitoka iwako. And it is serious. To do masturbation ego twaraga handu gakora ndoigua gokienda muhirega uyu ungi. Ndoigua gokienda jenda. Wezawa ito ndurake igira size ire gokienda. Ukinyitira uyu gokienda. So wakinya haria ikoragwo very serious ni kindu tangihota gukorwo gitia. Demonic. Utare form 2 ni da masturbate for 10 good years. Shindwe. 10 good years. Ni ndathiaga tugatiania na muhiki na ndathie nake ndakinya nyumba. Karega. Shindwe. Karega pio. I affected githukia mwiri wakwa pio totally. Shindwe. Githukia pio. Kai. Jimmy wa UN ni uraiwa. Kai. This is very serious, honestly. Yes. Very. Na ikini affect for 10 good years. To ndageragia ndauma cukuru ndirakikara ndeika ni kuingira site icio ciothe cikoragwo ku oh so cia pornography site. Yes, so wagisagura wakirikia. So me I had no interest ya gukorwa. So it was that serious. And you know eyokire egioka ginya ate I could masturbate even 4 times a day. It was that serious. Kai muthamakisha na shitoka iwako. And it is serious. To do masturbation ego twaraga handu gakora ndoigua gokienda muhirega uyu ungi. Ndoigua gokienda jenda. Wezawa ito ndurake igira size ire gokienda. Ukinyitira uyu gokienda. So wakinya haria ikoragwo very serious ni kindu tangihota gukorwo gitia. Demonic. Utare form 2 ni da masturbate for 10 good years. Shindwe. 10 good years. Ni ndathiaga tugatiania na muhiki na ndathie nake ndakinya nyumba. Karega. Shindwe. Karega pio. I affected githukia mwiri wakwa pio totally. Shindwe. Githukia pio. Kai. Jimmy wa UN ni uraiwa. Kai. This is very serious, honestly. Yes. Very. Na
ikini affect for 10 good years to ndageragia ndauma cukuru ndirakikara ndeika ni kuingira site icio ciothe cikoragwo ku oh so ici cia pornography site so wagisagura wakirikia so me I had no interest ya gukorwo atiriri nyura date so ndiroka haikukua koguo na mutumia urahikia nduri committed as per se iko tu ile tu okwehera no we ndakiui aku anajua okay no ru eoka ru twarikia situation ino yoka nawe ige prolong the issue igituika was riu mwiri wako ugikorwo no adapt guoko ndungi adapt mundu guy ndungienda handu ngicemania na mundu wa Jesus yeah na kama ito no kuhoya mwana wako ai au mire na kwa kagea mwana if you remember tukihigura nyumba wale mama mire ari atiriri she never knew ati onayo kagea ciana igagwikira wanjikira that was my prayer gutikira kigama miendaga no kiugire hende ya kuhigura nyumba yake cause I had aigaga into tondu ni ngikanitie na nduragia mwana niraigwa ni akanya na muiritu akarigwo what is not happening gutire kana uracukwo na koitura atia gwicukwo ati no igwa ndakingira form wa matuini ngoma kigwira ndo umwe ni ngicagi tu ndadete muiritu no umwe akungekuwa na time na ndungehotire matumia maruguri so masturbation is a serious problem na yeho na ina tumwana tunini atera mwanaka waku atira nyumba atera yake kana ni aikanirie na matiragi ya ciana ona ru ngikite atirire wathie thibitari mutumia karorwo mutire thina no akirite ki ndangiumbura guo waumbura andu magatigana matire na ciana matire but it's because of the masturbation is a very serious condition na nejuru kai wito Rune toba gutuika serious tondu riri ona haria Facebook matwikire serious ndoi gutire mundu ciaraga guciara wega na guciara uru ti kwenda kwa mundu no ukorwo githeka hau Facebook waku arike hau wakairitu ahudire kiria kuhuthira wakamwana ahudire kiria kumuthira ucoke uture kuwinaga ni urenda gutuo gitukwenda tugatwikaga serious rimwe na rimwe koge witu yes tathikiriria tiriri ruma mwanyu arakuhoera mwana uyu wakwa ndakinjiare akagea mwana mwakire tondu riri andu aria twahikani nao hindi yo ri my friends ri tumwitagwo Kamauri ni magire ciana na gwitagwo Karundoi ni magire ciana na bari mmenyara monari ciana cia otha ici ri ciana nene no mundu na ciana igiri na wewe kete hiki huichia ndekete mbere yao that was 2018 wewe kete 2018 19 20 21 22 23 24 25 ogere na mwana wa 7 years liwa ciumena ciana ithatu no murimo niguo tumite ndukaciare ugwiciara atia na mutumia omwe nake we ndari na thina ni wewe na thina no ukirete ki ona mutumia ndaramenya yes oye gugana kwenda kwa single mothers ni atiriri acere mena ciana cia tuhi ona aria makwireirwo ona makwireirwo ona ceri ona iretu tondu no marakirikiria I called na brother I called na uncle reke mwana waku akagea na time ya guthi guceraga na twana turia twina maithe mao agitarwo akaiguira hau oye ndire na gathi kwa shelters agaikara na itha wa shelters akaigua kiugo kana gwa kirumba witoma agathi hau agathikiriria tondu we are going to lose a generation oye akorwo ni ta kimwana kiria gako gitagwo raya ni gikamba gigathie kwa guka we gigatarwo yes tondu masturbation ikuhagiriria riu spirit tondu ndakora ni spirit digituma na niguo wi muthaka you know you are very handsome ndendaga gutwika attracted kuri mutumia na niguo wi muthaka kogi you are very handsome and young it happened 10 good years ya maundu macio and I told you I'll speak it na tikwaria tondu atiki gwaria tondu watu no mbire kwira mathe wanyu ndagathikiririe ndio kana araigwa ndina mwira kana ndoka oi mami no atoraka beme kai oi mutumia ni ugo gucoka guthia atia ndageragia gutiga ngaremu na muno factor contribute ga masturbation muno ri yajiria atia we form 2 ni undu wa anakere magugituigwa peer pressure peer pressure fatigire mundu watumite nyambio we andi ahotire we ni atigire na gigia ciana na kihikania no so ndega wetagwo Karundo wa gwitu
Ule wakuonete. Ndio wanyoretie. No tathigara. Okira kijira atiri hera kaundu mundu areka akaigua wega. Ngikigua na nima akigua ni kega. So ngagithira. Ona actually rero atiriri. Ona GM na niarie wega muno. It's not about having a father figure, but also having the father figure being close to their sons. Yes. Todo kwina thuri, they are not even close to your sons. Matura na gukunya make mamahangaga, matura mikawa-ini na matenda, mararaga magiikia tenda, matiaragia na anake aya. Absentees father. Absentees father. Ngai witu. Ngai witu. So ni ngiathire na tugorwo ni kwira na mwera nite imwana cia hindi yo ora mathia makahana pressure na we ndio neti ahotire die kana tagutegwa agitumitwo we tondu anga athire o wiki imwe akimurikuruti agicoka agithie we ni ahotire korwa kiherera. Yes. Niso ngoda kura spirit ino ri and especially aya wonaga andu machugate we rebuke and refuse ona we otare urameareria ni twamirega ni twamikanja muthenya wa umuthi no muciari wothe igwa ati mwana eko room yake atindaga room yake akirite atindathi yako ndo daumaga mwana wako very disciplined aikarite haha daumaga no thimu maroro ciana icio kai wako tondu room icio mundu makoma magithina na mbere ni maingi eno ya in era itagimenyeka uria hana tondu wakora nyingi okoro tu masturbation negregism okotio gayism lesbianism na nirikari turathi na mbere so ndenda ku example ne andu aria twari arikari tuna acio te ndagutarira neighbor mami arona mena ciana turacera nao na ni ndiroka hana uguo ndire na mena ciana nene tondu acio na mwana wa miaka 3 mwaka othe mena ciana 3 amwe na aria matacokirire high school so ndenda kuonia riu haria have ndacokire thutha nyondo akaundu gaka. Oh God. So I really tried very much gutiga na ndihota gwicira ni wagire na trauma ni gugiuka na riu guikaraga hindi ciothe low self esteem tondu guthie mucemania na mundu akona mundu mwathi haria kanyumba kare ari ukarema akona ndi mundu discipline muno andi gwithiga kaura atiriri hatuwezi fanya sina CD na sio CD sina imekataa nitaibika akona we discipline ni murimo waikana mundu akona unditaga kogina ndari ahutia na ni kumuhe ginya pesa mwiretu agakena hani cheat ukamudrop akarigwo niki ndurenda muthi handu ngituka ni muko mugithi nake ju unaenda ndurenda gukinya haria ni aibu ni wale hatumire ngijigue muno thina ri sita ciakwa ciothe ri cina twana reke ngwire andu agaf koza marauga ati wira ucio niguo maturagia ngai wanyu no ari ukamutika make sister ciakwa ri tuinukite family gathering ri ndugukireha ciana indo marehere bites tuindo twega ni marona ici ni ciana cia Auntie Beth Auntie Felista sikoragia ari watiriri mtoto wa Nkokogi hana mtoto watoto wake wanakuaga wapi riu ni uguturaga na ndio kuria mamwajua mambia hau kwani Nkokogi hana watoto kwani Nkokogi na venya kona pesa na tondu ndiramarehera indo matari magoro ni ciana ne aciari yao ni riu no kuigirira Nkokogi atakuja na antilini so it affected me no ndirageria gutiga ngathi wiki imwe gacoka ngageria gutiga gacoka 2024 that's last year. Yes. What are you saying? 2023 last year but one tukiroga mwaka wa 2023 makoge ndugatwire horo uyu ni wa juzi yo ngai 2023 ngathi kuroga mwaka